Ako planirate posetu Budimpešti, Aqua World je definitivno mjesto koje vredi obići. Ovo je jedan od najvećih zatvorenih akvaparkova u Europi i ima čak oko 15 bazena, kako unutrašnjih, tako i spoljašnjih, koji rade tokom letnje sezone. Tu je i oko 12 tobogana za sve uzraste, bazen sa talasima, dečji deo, džakuzi, saune i wellness zona za one koji žele malo da se opuste. A ukoliko ogladnite, unutar kompleksa se nalazi i restoran gdje možete kupiti hranu, piće i sladole, tako da nema potrebe da izlazite iz akvaparka. Mi smo recimo uzeli picu i palačinke. Pica je oko 500 dinara ako računamo u dinarima i palačinka je također oko 500 dinara. Ali dostupan je mnogo veliki izbor hrane, tako da će se za svakog naći po nešto. A dnevna ulaznica za odrasle je trenutno oko 30 eura, a postoji i povoljnije porodične i kraće trosatne karte, a ako tražite mjesto gdje možete provesti ceo dan i uživati, Aqua World je odličan izbor. A ako imate i decu, verujte mi, njima će ovo biti prezabavno. Također mi smo bili u ponedjeljak i bilo je dosta ljudi, a verujem da je vikendom još veća gužva.